Enyakwe Dr. Zanetor Agyemang-Rawlings enye avado Accra yemi ebona akodafe nono kata oyuho alebe ono wezo domne ncho devio amasiama kwa afima kata tozi oje kwa dada goma afima no fan be ezemachi na abare NDC toro bomba ejo me family ne ya pepe kwa afia kata zidodo ka Dr. Konetunyaba to afima no kwa afima kata tople ezi amasiama no haji no wezo domne o ni akonya mejopo be ono kodan presidential le parliament le kekedekaji mejopo egbanye on the 13th May 2023 onyebe wadako alebe watia amerikanye presidential candidate alo flag bearership na NDC alebe waklopatia koile 2024 le amerika anye PC alo parliamentary candidate so ko oje gomegba le Ghana du comme katan nogo du comme katan le all the 16 regions across the country yo oje goma onyatepe enye nu ike amareke mabuibe egba akwadada asode ejio nkata eba job aspirant deka alo party mevi deka eke ha nozimbe ya anye flag bearership na NDC a amasi amanyabe ipenkonye Komina Dufo Komina Dufo nye former finance minister na NDC va ya ko nyade le party anu hekoku de photo album fa nyade hu gake ma kwa manveve ko alenya va fa ikota alo vondro fa ma de kemenya be ekola dada ava sode EGO ke echoi kenyem efidagbe nyem on the 12th 2023 ye bon va chofia be elebe wada sile enumangu alebe akwadada na wayide eji egba ko nyatefe omla du fonto ava sepe dokwi goma bo nyatefe NDC party ayokata amerika ko yonya ke bon veve sesa de ke mel ejijine o kale bon anu no zonde dodonu a yakowom ele me pambe ole abomazam akodala gbalanzan o yebe photo ni amele wa photograph mele mo kaka ha ni le won plus suba chole ifiaji ko ya anu si anu na no dodonu alebe basa lon goma masa de kama gano yo domio onemi akoya Dr. Konedu alo Dr. Zanetor Agyemang-Rawlings enyi va no ife paper hon alebe na wabada ife kota ina kola dape ta ko va do media ni akata o pledo amasiama de vie amasiama ko na fi akata va nuya afia kata va tozi ho ni akwa camera so leji phone on kan musano leji bana afia nye collect plotte ipe constituency nye collect plotte ta enyi ko ojegoma le ganyi fofoma kola dada jegoma le ganyi fofoma lebe kaka ofwa be gan na kelebe rusianu na wava anufe akele lehema waje goma le gan fofoma ma lebe waje rusianu goma vada sire ke wahni awunu alebe waje eyoyo la fia ha presidential fa kodada alo tukolo fa kodada loko yoga la fia ka mo le declare la fia ema ejojoga le party headquarters
Sikanel Adabraka, a party headquarters, a canal Adabraka. Akafia Alova Joa, ever on I'm a Gadekel party headquarters, Umunyala Van near Katajo, when you have caught when you are Jotana, Amomol. Luciano Folum, allo Luciano Folum metin allo ba no. Ta dongo va ya magadanya ba no nyeba uda kwakata no go voa ke party headquarters asikanya NDC National Party Headquarters at the Braka Fima ye wa yo result aola. Akel lenyepe Numa kuku plan medeka vado le party headquarters. Allo Ewenyigba TV plan kuku le party headquarters dia va job amagade akel le party headquarters monya be obona Luciano declare la firma sekanye presidential akpajio obona declare la firma lo le declare la firma ta hono ko omonye ta kemie do afirma dia yatepe movu party headquarters movu abe wavu alebe do wona no jin la fimi alo amogbona da ka ogala munana kana ne mama yio e bon les various constituencies o ma afima kwada dal eji el ka ne ya ku ya le Dr. Zanetor Agyeman-Rawlings ekona media lo nyado la wanyebe edibenti fafa never America neduji anokweni aso ha ifufua egble nanranyi